namuntlha ni na tatana Ntsanwisi kusuka le ka xidloko xa Ntswana xidloko xa Ntswana music music hayi music promotion music xidloko xa Ntswana music na Ntsanwisi FM okay swimikisani kwala swi two xidloko xa Ntswana music na Ntsanwisi FM okay so mi murhangeri la okay so namuntlha ni vitala ka interview ne mina nguloko le a hi n'wina ntsena ne vo tala va yi kumaka so swi hi ku ma wu tiva nongonoko lowu na wa ka MBITSI Studio TV so vutomi hi ku angarhela vutomi swo hanya swona vutomi life hi vulavula hi life hi yona topic ya everyday so mina lexi intela ka xo ka n'wina namuntlha ku va ni mi rhambile lawa i timhaka ta njhekanjhekisano ya beef leyi i nga ku endlekeni ka Hosi Ntsanwisi na SK mi ngo va xeweta ya awuxeni vayingiseri kwiri na varhandzi va ku vona screen lexi ya mi vona ku MBITSIStudio.com namuntlha vitani Hosi Ntsanwisi ni mi xeweta kwiri rirhandzu leralavo na mi rhandza ni ri ni nga khensa swinene loko mu vona swilo leswi swi mi khoma kahle ni tlhela mi tivula ku pfuka hayi sweswo mitole mina ri Madyisambitsi ni ri avuxeni a hi ngheneni mhakeni a hi vuyeleni ndzhaku ne n'wina na SK mali ma nga mi tivanga mina na SK ni ya kuma nharhu 3 years 3 years a ri ra vu-3 leriwana ri se hela a ri se hela ra vu-3 i nga 2023 ra vu-3 so swi vula ku mi sungule ku tivana laha ka 2020 laha ka corona laha kwalaya ka swi vula ku maphorisa loko a karhi a caca SK hala na n'wina mi caca va ma hlangana kwayo hlangana kwale bridgini kwele a yi ta le phakeni cause a va nga fambi laha okay swivutiso ne mi nga chaya swivutiso ne cause swivutiso i phampam and a ni rhandzi ku loko interview wa munhu ni n'wi vutisa swivutiso before hi ya ka screen anile swi ta va na vupipi xikarhi so leswiwa hi live no editing so ni kombela ku tiva la vuxaka bya n'wina a byi ri njhani kusuka 2020 2021 2022 before beef a ri njhani ku hanya na SK ya vuxaka byona a byi ri kahle cause ma vona loko mi ri kusuhani na munhu ma swi kota ku va mi kombisana xilo mi endla xilo xi endleka se lero vuxaka a byi ri kona swi nga va swi ya swi hambanyisiwa kwalaya ka ku se mi kuma a ha yingiselani ma swi vona kumbe ku tekiwa advantage ya ku mi ni lontsongo ma vona SK kulu yi kulu SK nga yini ya yi na malembe ya motlanyana ma pfumela ku ya mi ba malembe ya ni okay so ya mi ba malembe se ana hlamusela loko swilo swi ya kha swi ya ne swi ya swi endla nga ku yini i nga ku leswiya a ni swi endla na yoho yi nga swi endla yi ri yoxe mara se la ni nga kota ku vheni kokanyana break kona ni vona ku yi nga swi endla na ivi se ku sungula mhaka ya huku sungula mhaka huku kambe beef leyiwana ni twa ku hi le studio SK na n'wina mi le studio ku va ku endleka yini kahle kahle la ku va ku endleka yini that's why ni mi vitile cause a na ha swi twisisi mina a ni se byela munhu ku ni le studio ni va endla swilo ni miyerini ma swi twisisi hina ti-journalist ha kota ku vona swilo n'wina laha mi ngo hayi ku fana na munhu loyi a nga boha ne a ri mi swi vona a fambi mathaphutaphu a nga xavi na movha mara ma swi vona ku leti byi bohini hayi mara mina nghoma ni endleni ende yi helini yi helini nghoma ko xota ku yi mixiwa ivi yi ti humela nghoma mara ni yi tlangeni nghoma mina swinene ni tlhela ni qacha na vaqashi va lava nga ta ku fika va tirha kwalaya ka nghoma leya ni tlhela ni va hakela so hi nga ni byela la loko namuntlha mo twa ku SK a release nghoma mi nga hi yimela mixing leyo kumbe
mi ngo stika kumbe mi ngo okay a mi ri ni phusha ko kahle n'wina mi tsakela ku n'wina na SK Hosi Ntsanwisi na SK I mani a sungula ku humesa nghoma un'wana na n'wanyana la nga sungula ku a humesa is fine mi vula n'wina okay hi matitwela n'wi ku okay ni nga va right ku ni sungula ni humesa kumbe yena sungula humesa mina hambi kasi mina yimela date ku ni kota ku humesa ku ye wa humesa nghoma kumbe a nga endli nghoma a neka swona mina focus ka leswi ni nge le ku swi endleni sweswi okay so loko o humesa nghoma hi teke namuntlha hi la ka interview ne mi foneriwa kwala ku SK sa humesi nghoma ne loko mi ya mi yingisela a nghoma leya mi kuma ku okay a hi swona leswi a mi hlekete swona swa beef kambe ko va leswa swo hayi ni khensile kwala hi nga phusha kona 2 years ni khensile sweswi na mina kula ni ya site mi nga ya mi ya cinca ti-lyrics ta ka nghoma leya kumbe mo tlanga yin'wana njhe ngoma leya mi nga yi release ngoma leya ni fanele ni yi release ne a ni na ku yi releasela ku mani I ri yini ma ni twisisa lexi ni lava ku xi endla I ku ngoma se ni yi tlangini herini va yimbelela beef a ni va rhumangi va yimbele beef mina yo tala swa mina ivi va twa ku nga ku na swin'wana ni ta ku na swona ivi va ya va ya ti endlela ngoma a ni ngheni ndhawu kwalaho mina ni ti yela ka leswi ni nga le ka swona ku na leswiya ku na matwa mi nga kuma ku se a releasile kwala mi tuma phone mahuma va chava SK va chava okay swi teke ku ma vona SK heze mi nga vula I nkulu ka n'wina mi kuma ku hi xa mundzuku wa ta ka n'wina a ta straight life a ku n'wana bava leswi nga hindza swi hindini hi ngo swi tsika ivi va ri ku nwisana mati mi vheta mi nwisana mati kwalaya mi nga pfumelana na swona kumbe n'wina moyeni wa n'wina mi titwa njhani a swi mindzuku so na mixo ku noko wa rivata hi loyi hi SK ku fika mpfula rivata kahle hi ku ya a ngota ku komeleka rivalelo cause mina ni swi tivi kumbe a onhini kumbe n'we mi nga on ko va na beef xikarhi ka n'wina vambirhi and a ni twisisi ku I va yi sukela kwini so ni zame ku investigate mara a ni swi kumi swi hava ka mina swi hava a nhloko swo va na micila ntsena hi ku micila yimbirhi kona so na ku twisisa ku loko vota mindzuku va fika va ku Hosi Ntsanwisi n'wana ba no mi nga a ni ri inkulu yena a vulavula marito yo karhi ya nkoka ya Xitsonga mi nga kwihi hi ku a ku a hi hangalasi swilo leswi ma ta ku endleka yini lawani journalist analyst or journalist ni analyze mina journalist okay swi hi ndlela leyiwani a ni swi tivi mi ku ni loko holove na misa luya ma sweswi mina lovuya ni kwata endzhaku ka leswi a swi endlaku a nga ta ni byela mina hambi ku vulavula na yena ri nge ti vulavula na yena kasi hi holovela yena a nga se ni hlamula kusukela siku leriya a nga kwata hi rona ma twisinyana ku I kwatele yini a ni swi tivi se why ni fanele ni khomela munhu ka swilo leswi ni nga swi tiviku I swi onhini mina ni zonda romance ya ku n'winyi wa swilo a tsandza ku ta ka mina a ta ni hlamusela ku ni na problem le Ntsanwisi so ni kombela swilo swa so a swi ni khomi kahle hi kota ku solve problem as vavanuna se swi endla ku se mina ye vavasati u gangisana loko se a vuya futhi ka mina a ta vulavula na mi ku a swi heli ku hela yini a ni swi tivi mi lo vona ti-rumors leti nga ni byela ni katsongo ti-rumors ti rini rumors loko yi ta hi voice ya yena ya ku Ntsanwisi njhani ma swi vona swi vula ku a teka ti-voice a swi ku a sendele mi voice ivi mina ni teka ni nyika n'wina ya mara a ni ta vula ku na yena loyi a mi sendelaka voice a yi ka xihoxo swona mara hi kambirhi loko ku I ndlela lava xihoxo mi a nga ni le xihoxo u ni tivisa ku swa endleka marito lamaya a fika mi titimeta mbilu mi lova kumbe mi pfuka xibedhlele mi ta ku alright swa endleka poison leyi a ndisaka yona yi ta ni dlaya se va ri vhika poison hi teto ya ni jikajika n'weke na mara hayi hi swona sweswo ma titwela kwalano mara ya ni swi twisisi
a ni swi twisisi because ka vanhu loko va holova ni ku a ni ri mi tinqambi ti na politiki vhele na swi tiva manjikajika kwala na loko ni ta lava SK hi ta nghena ka interview leyiwa la ka MBITSI Studio TV na vona ta va lava ni twisa ku beef leyi i sungula kwini ni tsundzuka a ye ka studio xin'wana hala lokixini a ya endla a nghoma and then nghoma liya i helele moyeni I'm sure hi ku mi nge ti inkulu a vheta swi realize no this is not good a swi kahle so sweswi ni twa ku a cinci studio kumbe beef liyana hala a yo va hansi so a cinca studio a ya kun'wana a ni swi tivi mara information na yona ni na ti-sources hinkwako so na vona i ta va rhamba hi ta tshama so hi vulavula hi ndlela yona leyiwa no a ku lo cinciwa studio a ni ma swi studio loko ku tirhiwa ku hakeriwa mali a ku hakeriwa tibiya phela loko mi kuma ku producer ya nwa i xave tibiya i ti byela ku se ni hakeli ngoma so leyi ngoma a ya ha ri ku humeni va lava mali leyi se swo mikiseriwa se mi swi tiva kahle ku a studio lexiya a nga khansela nghoma liya yo sungula a yi lo khanseliwa ku laveka mali kona nghoma se ku ndliwa yin'wanyana futhi hala wani ku a nga lava ku hakeriwa so swa koteka vhela ku hala a nga koti ku hakela mara hala ya hakela a ni le ku tshwa le va ta n'wi khoma hi nomu a dyi na tanga phela inani va beef SK online va beef SK online so hi teto ni mindzuku na mondlwane SK a ngo ho no ta ku a swi tsiki a ngo komba rivalelo a ku a swi tsiki hi tshika yini sweswo swa ti-beef swa tinghoma i swi kumaku ku na beef la ni nga swi kuma komi swa endleka na yena ya swi kuma kwalaho a hi se mi xi na vito ra SK lahaya ti bela nghoma kumbexani loko ku ye hi titwa ku beefiwini u twa nga ku leswi a swi mbeleloko laha swi fambelana na yena mara a ni se vula ku ni endla beef okay so a mi ri okay a hi swi teki sweswi i SK a nga la mahlweni ne a mi n'wi byeli something is SK o ni n'wi byela something something hi wa marito lawa ma rhumeliwaka SK mayelana sweswi swi endlekaka swo ka mi nga swi twisisi na leswi mi swi twisisaka as vanhu lava mi nga na 3 years mi ri swin'we hayi a mi endla na ti-collab ni ri collab tevo so rhumela marito karhi ni twa mara a hi lavi nhlamba okay mina ni ta ku SK keep on doing leswi swi endlaka swa ku u builda relationship hi vito ra Ntsanwisi na sweswi swi vulavulaka swa ku u n'wi xerhela yini Ntsanwisi u n'wi nyika na mpahla mara mina we ni tiva hi nga mbalelani and then tiburuku to haha a ni mbali ma swi vona ku fana leswi i byela ku vanhu tiburuku to haha to rhurhumela ta njhani tiya mi ni mbala jini mina and then tshama ni nyikiwa jini SK na swikipa a ni tivi va nyike so ku na leswi va nga mi nyika swo n'wini a ni swi tivi ku na leswi va nga mi nyika swo n'wini a ni swi tivi ivi va heta va loko mi holova va tirhisa swona ku katsa no ku loko mi pfuna munhu mi nga languteli ngopfu a reward kumbe ku wina swo karhi loko mi pfuna munhu mi n'wi pfuna hi mbilu ya n'wina na loko o teka xilo xa lahla jikusikeli a swi ha lavi n'wina a ni ri xa yena mi n'wi nyikile hi ndlela loko ku ri ku swi endlekile vhela i sori ka sweswo na bibele i Timothy 6 Matthew 6 something like that ya hlamusela okay a hetisani nyana laha a ni ta ku a yi tlhoveki ndla sweswo yi blackmaila mina kumbexani hi vona ku sweswi ni nga tsongo ka yona yi ta ni hlula hi ku vulavula cause ku fanele ku lwiwa kumbe njhani naswona na swi accepta ni yime hi swona kasi xin'wana na xin'wana yi nga le ka xona a mihleketweni ya yona mbilu ya yona ni I'm ready for it no mara swa madzolonga swi laveka besides madzolonga a ni ri sweswiwani ku na huwa ni ri ku na huwa so huwa leyi ku yi ta njhani ku za yi ta fika ka mina mara yi kha yi ta hi masayiti manane ku ri yo yi kha yi vulavula swi endla ku yini
na mina ndzi byela ku xin'wana lexi hleketaka a xi endli ta kota ku tiyimela. No, hi ta khata kwala ni na vona se mikwati ngopfu. Interview liwani yi endlele ku ni nga twi mindzuku un'we ne a tsemeke ndleve un'we cause sweswi loko ku ri ku mi lwe hi ndlela leyo ende mi ri tichomi na sweswi ma ha ri tichomi loko mi ya twa kumbe o endlekeriwe something hezi ma-afrika loko mo twa tini sweswi mi ta ku SK a loyaka na yena a twa flu i vanhu vo havula lava loko a nga kotanga ku ya hi Monday a khomiwe flu a ni biya vhela na xirhamba swi fambisana mi kuma ku xifuva lexi xa khoma flu ta Ntsanwisi n'wana bava mavona so a swi laveki swo fana swa hela madzolonga that's why hi mi tiselaka ka ti-online platform hi ta kota ku twisisa timhaka ta n'wina and then hi release mimoya leyi so cope a hi ri kwala ka MBITSIStudio.com loko swi ku vava ne tana kwana na wena ndliwa i ntirho wa mina lowu ni vula mina loko swi ku vava hambi ku ri wena tana kwala ta hlangana mhaka leyi. No guys everyone kun'wana na kun'wana la mi nga kona hi ri hello and bye bye ne mi va byela MBITSI Studio TV eka YouTube hi la mi nga ta hi kuma hi ri kona. I'm sure vhiki na vhiki me like and subscribe those videos cause we are bringing more and more and more content. Chope.